Danas se najveći evropski klubovi raspituju za njegov transfer, a sve zahvaljujući fantastičnim partijama u ovoj godini. Nemanja Matić je obeležio 2013. godinu i zaslužio da se nađe među kandidatima za prestižno priznanje našeg i vašeg lista. Momak koji je ponikao u obrenovačkom Radničkom, a onda stasavao u Lazarevačkoj Kolubari i jedinstvu Sauba. Internacionalnu karijeru započeo u Košicama, što mu je bila ulaznica za put u London, gde ga je čekao dres Chelsea. Do potpune afirmacije trebalo je proći još 2 koraka. Prvi je bio odlazak u Vitesse na pozajmicu iz Chelsea, a drugi, pokazalo se odlučujući, bio je prelazak u Benfiku, gde je igrački sazreo i eksplodirao.